Koje su devojke dobre za seks? Ruskinja. Znači, Ruskinja. Onda ide posle Ruskinje, Bosanka, naša Srbijanka ili Srpkinja. I one su dobre. Hrvatice, Mađarice. Najbolje se satiru Bosanke, Srpkinje, Hrvatice, Mađarice. Verujte mi, najbolje se satiru. I oni imaju usku pičku i kad se jebu, vrištidu ko krave. Opet ću ponoviti, Bosanka, Srpkinja, Mađarica i to je to. Srpkinja, Bosanka, Mađarica, Ruskinja. Srpkinja, Bosanka, Mađarica, Ruskinja. Te 4 grupe se najbolje jebu. Već od 14-15 se jebu. 21. vek. Već od 14-15 se satiru od kurca. Sve te 4 što sam nabrojao u grupi. Ćao. A vi razmislite da li sam u pravu. Eto, po meni. Ako ćete već seksajte Ruskinju, Bosanku, Srpkinju, Mađaricu. Znači, Bosanku, Srpkinju, Ruskinju, Mađaricu. 4 te grupe. 4 nacije su najbolje za seks. Zato što udliću plus ko krave, a plus se dobro satiredu. Verujte mi. Te 4 vrste. Ruskinja, Srpkinja, Bosanka, Mađarica. Ruskinja, Srpkinja, Bosanka i Mađarica. 4 grupe. Ili 4 nacionalnosti koje se dobro satiru od devojaka. To je to. Pozdrav. Eto, moje neko mišljenje. To je to. Pozdrav.